Century Collection Mizo Channel ngai thatu zong te chibai le vek ule tuntuma chuan Donald Trump an ripui ama chhondan le ama en call tu Dr. Chanchin kan ngai thadon ani International News and Politics ziak tu City Lalrin oma US President Donald Trump chu COVID-19 natna akaya wangin Walter Reed National Military Hospital Bethesda Maryland State karkal tazir top nia tangkhan da lu ani a adin munhung bera chuan President Dr. Big ama en call tu Navy Colonel Dr. Sean P. Conley chuan Walter Reed Hospital compound na atho puitenen press briefing nein President Trump din mun chu athalam ani a mase din mun thaberero ala nilo ti in asoya reporters te zo na then khatero chang lovin tuna oxygen pack ani em ti chu heta kanwaya kanomang hian oxygen pack bel amamo lo President chuan ati thle ani Walter Reed Hospital a presidential suite chuan thatakin na athok thayani ati Tramahi zirtobnia Walter Reed da lu ani ma in oxygen pack hial ni in soi ani a mase White House heroin an soi fialova engtika chi ange COVID-19 test anei dan le test a positive hi an soi lovani President Trump chuan Walter Reed alu hnuwa video mangin minutely o in hucha ati chuaka adin munchu thajokin a ommek ti te soin theito pa ama lo en call tu tele atana khovel mun sang atanga adam thuai du sak na thon tu tele trong trai sak tu te na lom thu asoi bokani White House pindan chung nung chunga chuan hrileng wangin inkhar khip thei ania mase chu tiang hrileng lawanga ti ringot chu hruai tu kaniangin a theilova mo phurna nen hrileng chu machonin bei turani kalokir thuayang ti in First Lady Melania po White House a thatakin a oma ani po ngai tuom ani love ati ani Joe Biden ai o thu puang tu Andrew Bates chuan Biden chu regular takin COVID-19 test ati thin thule inrin nia ero tilovin voin Sunday ya test aniang ati Joe Biden hian inrin ni tlaya Wilmington Delaware State ta Catholic Masa Sacrament Kilin zirtobni khan COVID-19 test voi ni anayani President Donald Trump chuan Twitter atangin doctor le nurse ten thei top an chu awang te in lom thu asoya thil mak takani junglama tangin pathian thil mak alo langani ati New York Post chanchin bu chuan Trump chu White House Chief of Staff Mark Meadows a hrisel na chungchang a soidana alom lovin athin rima au kille athian pathin New York Mayor Louis Rudy Giuliani nena ama Rudy chuan adin munchu soifia turin ati ni in aziaka hei hi White House compound na Republican mi pakhat ahming soilan rem lo chuan a soi ati Donald Trump chuan he hrileng COVID-19 hi ne turin kan kalmeka tuna po hospital atangin ka chuak theya mase min hril danin he nat na hian min beilet theyani mase campaign rally ya tel turin ka thein ka in nga ya United States President kaniangin pindan chunga ka tombo reng theilo American mi puiten he nat na hi launa nen an ma chon reng lain mi puite launa ti bo sak turin pindan chunga ka tombo reng theilo ani he thil hi mo phurna nen kan ma chonanga mi puite chuan mo phurna nei ma chonin kan hlau turani lote in Tramadin mun hi darkar somli paria chung chu ngai tuam zual big ani don ni in Associated Press chuan asoya ninga nikal ta phei kha chuan adin mun chu ngai tuam tak ni in oxygen pack hialani ati hei hi White House chuan amma in asoilang lovani White House Press Secretary Kayleigh McEnany chuan President Trump film khurle lo inven lok nan Walter Reed Hospital da ani a ati a Mark Meadows White House Chief of Staff point President Trump chuan Walter Reed Hospital a presidential suite ta thatakin na athoka anat na chu na salo tak ani ti in White House tual zola press meet te ashilani engtik nge adam ve khun tur kan the theilova a thalam be sei ani a mase du thu samero alanilo atiani Hope Hicks test positive ani thu puan hlim khan Tramadin mun hi puan zar anilova
engtika nge hiksi chu COVID-19 test ani soilan ani lo bok nimina Walter Reed Hospital reporters te ma a Dr. Son P. Conley chuan Trump chu clinical indication pek ani thu a soi fia chawa mase White House lam chuan karkal taning ani khan an soi du lo ani Trump hi khu nap tuile chaw angin a oma akhosik sang thunun nan aspirin dam doi te pek ani anti social tu te chuan Donald Trump chuan Centers for Disease Control and Prevention ten COVID-19 rileng mek laka American mi puite zom tura in kai hruaina an siam social distancing le mask wo tur film khur tur ti ris lau om ti an soi fo chu apoi salovani anti White House in COVID-19 pandemic alo don sona ado dan hi alang tlang lo lutuka traman COVID-19 aveipo White House nilovin mi puiten media atangin an hre Bloomberg Newsin aron ziak masabera ahnuwa The New York Times le The Washington Post chanchin bu ten ron ziakin chumi hnuwa White House chuan soifia na anei chawani anti President Trump chuan aloti dan ngai te angin Twittera anupui Melania nen COVID-19 an veithu aron tuitani Trump hian engtik nge COVID-19 test anei soi ani lo wangin thren khat chuan ama Trump chu COVID-19 tidar tuwa an pu ani Donald Trump mi poimo lal chung kwale awang wat kai pui chin ten COVID-19 an kai veka anni ho hi karkal ta a White House lon Rose Garden a Amy Coney Barrett chu Supreme Court Justice tura an ruat trum khan an tel vekani mase chung telzinga Vice President Mike Pence le anupui Karin Ivanka Trump le apasal Jared Kushner Mike Meadow White House Chief of Staff le White House Press Secretary Khaled McEnany chu test negative an ni ve thungani Trump campaign ngor hunlai taka ama ber chu khung hran nul alo ngai tak sia chuan Trump campaigners te chuan thei top chu in campaign an tum ngor zual sawa Donald Trump hi engtik nge a tha chu hun tur a chiang lovani alo bera CDC guideline angin ni som chung chu khung bo angai don hrim ani Florida state ta October ni som panga a Biden nen anin chapchar hun tur po a chiang to lowani mase Trump campaigners te chuan Vice President Mike Pence kai hruaina le Trump fa te kai hruaina in theipaling ko in tran chho zel an tum ti an puanga Operation Mega Make America Great Again be pui nasale zuala thei top chua be an tumani tunge Dr. Son P. Conley chu US President ten an pual bi ka en call tu doctor an nei thin hi ruat bik anom thina tuna Donald Trump a doctor hi Navy Colonel Dr. Son P. Conley kumsom limi ni in kumsom pali lai ton hriat nei le Afghanistan Indona po NATO role thria ramsang sipai te tan emergency doctor na alo thok to ani kumsang ni som pariata tangin President doctor na thok tura ruat ani a ama hian Notre Dame University of Indiana State atangin BSc a graduate emergency medical lam zirchuak ni in Philadelphia College a obstetric medicine chu sangni paruka azir zawani a na hi apoimo in khovela miro puile mithil ti theiber nun na le thi na chu akuta omtluk ani Dr. Conley chuan President Trump sena boruak om chu za somkwa paruk ni in apa ngayani ati Trump hi zirtom ni zana tangin ninga chung o remdesivir damdo in Gilead Science Drug Test manga enkol chho turani he damdo hian chithumin na athoka taksa a nanna thik om a be theya immune system ati chak bokani ti ani ole tuntuma tan chuan kan du tok le photanga ka video min lo thlir sak tu te in zawa in lom thu ka hril chewa he ka channel hi min lo subscribe sak le like min lo pek sak turin ka som bok chewani ale peka ngai nom jok ron ti chua le kan tumanga in ria zel theina notification bell kha min lo on sak don nia hun man nuam vekule